Central Region eye abrakwa arehosam a esi wo ho eye abemu abi a wawie SHS o pese obo branti ahemachi no friend maame a owo no ka kire nse na won se mawie school we de maame nko enkran na me nko pe obra bi na me mmo na eye yi a menya bi abehwe na se menya bi atoa me school so oba tan oba kan we a kire in fact ebeye wo de kakra na enso na nka wo se maame no oye nhwehwemu kakra ba bia akwala no kɔ ne ade no wanye nti maame na nkasa sorry ye pesika de maneba ne eja ne kwan de ne kɔtra eye station car mo wo straight road abrakwa krom honum na te oja ne ba ne kwan kwan papa so amana ba akra enti me yesi maame ne kɔ ye eye bukuman fo wo eye station ho no entremu amode man se maame ne dan ne nwa na ba mu ano ba station wo san ba gi ni sika na se ne ticket no ye ntwa wanya nkɔ akra ne biem na je se wasi afika anim ye koda sorry ya abamu ye kunum atu bebia a driver for bebia woda no a driver for efa opa na se cars dodo na efa ho ntina ade asa no ye huma ye de car etwitwitwi abrantie ya masabre de emu na nkasa de ye hu watete wasei tisaye arehosam na enchiremu a eye adansefo ekopie mu ewa abrakwa ho de bre ye no mesro ye ntie odi na moyen komo 21 years old SHS student dey na kofa ni we baye me na wase na misanso nchia woni production team ni na sane wedding kan abo sane mu nchire mu na tese ayo hostama ana wodi wani team Abora eye impura somebody asamba ko obi di mo dogo ene SHS 3 leader ayan ko pa do ni no eye aduonu ba ko 21 years na usha edia yansaka ye no eye twu ne yansaka ye na jo eye obi a Abora Dunkwao ana ofri na Abora use stream no no so bomodi na akwakosra ne papa e won kampuni mantem na ne mame ankasa agdinati ade ne bag ese no ho ekokuja no station kama mame wo se wa faka e wo ye Abora Dunkwao lorry station na jasa ne ba no ori ni chim e wo ye kampuni mantem na akwakosra ne mame na so akwakosra ne papa e bibia no aye kama na sa ne papa ne mame si fo mo pe ana bante say ankala mfo ono ana kan say obekọ kampuni mantem na so wanya nkokora obada na ho na afia fashe bia ekoso wotumi akwa se ne nyama betumi akọ ama nyama aye kama area bas na bro si fo mo no awo hosome say ana no me de ye twam nya around 8 p.m. ana assembly member Abora Pamai afinso petrol electra area honorable Ebenezer Anodol no so at the motor so say akokora oyen kakra akra no be tin ye Abora ye Dunkwao na ho mu sakka blo ana hu say obi dawa say ka afu fano so say we hwe fano say we sia ya na say dem pa so betumi identify no so obenten ana say na so ni ngene mu no o so di pa no da no say ne wat tia ye no o naked aso so approach jina ye no ana o modern so baba modern so ne car for the street o mo fago ni so o baba jina wana pastor ye the motorbike no the license so ama wotumi I direction kakaka this is unji Abora cars I would be dem ma I would be obo na ro ntumi jonja no ana o bi akukudu e ko ye fo de no obu ehun se bag di esin ya o musu se sa bag no e abante jo ya ni kenu e 21 years ne dia aso so ne Ghana card e da so ana ne mika ya wuro nso ebu nchen nto mu su se wo se me si na ye na ipa bonfo bi ana agi abante enko age firi nso mu ni enu ana mo da to sa ke bi ni be we da be ni wo se kalna se kana de bi ka kene be si bia no wo be si afa abante no so akasa wo bi afa no so asamle enye ne Ghana kada e bia dan so sa bande ya enkanya dia wo bi bia be ti me wo no so se me be ni aye no e ya dia ayo papa tadi ne muno Abora Dunkwao ye police command no etumi abafa emuna omudo na akwa kusipo Cape Coast Teaching Hospital mortuary for preservation na omo na abusiano so aswate na fe nso je bia ho no ayo etumi ye o metumi wa de bia pase na so abranka wakofoka na so bi mu hu se samre no city car no na fe ne libre no omo awo se abranche akopem ewo bia asamu de na to say ndika ya no ho anga zanga to bia na kwanya ore ba faso ato na no nsie do na bande tu when you no adu no pa kon de
video no aya yo pa the person e ka afa no so for na tete no aya yo the jume so ti dia na edi odi asampanti na tese me tie wo mane ani ya na tese nipa binum na di kan kodi na wuo etwitwa ni nipa kwa ni binum na mo hye dade ne kokoto ba bia ayesa cars no nso adwomase afa ne so aka ho. Yes, according to a family member, our eyewitness, our number say, and the kind of farm or so, and I can't have born and the Nipano, Uncle Only naked, and go to be Natalia, also no, Seno, and I looked at the eye. But Natalia, no, so you will make it be a good chain, the bag, Ed and Chain Kama. I went to be no, and a Ghana cat, Ed and the bag, so we entered a suspected melody, and I was ana omo actie and omo part there dia the card ana etimi abono nanso oso ye on expect ana so unu na wo de tin na ye unu say ye expect there but unu should see now unu say we ni pop unu so be go this adamia obu we no omo apetu e dia be say dia card ana aye abono because unu should see ni na let us say anga card ana bona and at least go zango o senatare ana say anatale so what it here no and can I tell you to be a wanted to another division, but I tell any Bunchaya, it won't be any after so who has sent a actor not a person. Let's say, be a little work, which you say, a suspected melody, and I also moving on master that creates in a cabin, and I'm about to do anything at the back. Yeah, dear Sampa, send me a more grandpa. Where's the sunny man met to one of Yananka watching and him sending by air bow? Now, about Sabusianate. Papa, I moment in the no, so I would done a banner within any trip. Our young company now, so I was a Langasa, which over station, which the law of now, which is 6 mano. Now, after one was a way for car, now crown over with Jabberty, not sorry, who's in the city. Let us say more rampa, saying, young Kada, not a duck. The bag I dawa and go to go say as soon as and also been and won't have some but now the cardinal and actually a dear dancer say and a joa if you know a year do back one and make a station so on soccer in our acrano or no Anna Abora Dunkwao and I say can make up so at the in fact I was a yo Odia Sampanano Pamia no say and no man mo or boy to my Yamisho. Let me ensure Abusia won eniema no ne aya wo se yesua ade wo mu bi ni o se wo ye bad time na ukoja oba station de na kwakosika mu atwete kitamana empantem enya ne ho nko maka ni ntu we ma me nim se wo de na kwakosika mu aye bibia wio wadani nani ena asoden wo si ye hwani ato no eni se ni namfofo a wo mu dada na yenkoyese and we say ayonkofo no so a wo mo asisu a wo mo ye sasa kawane niema no unyo bia woni adin anaso ye hada ukoto ekuo no ma wo fi se munyina mo adwen ya baako oboa wo mo ye na wo adwen mu ha wo mo do be kwa akoda ase se woni mu a me ka kire wo University Foundation for na esomase amohwe mobrofo nyankafo Mr. was at money bia meso so be Obefrek University I was 05430 2985 na yenkohwe saa amobrofo makra